पण हे सरकाराचो आता कार्यकाळ सुरू जालो. सो इनिशियल जो सुरवातीचो पिरियड आसा, वी कॉल इट हनीमून पिरियड, बट आय डोंट थिंक वेन द सेम चीफ मिनिस्टर इज बॅक, मोस्ट ऑफ द कॅबिनेट इज बॅक, वी कांट कॉल इट हनीमून पिरियड. द पोर्टफोलियोज थोड्यांचे हेवटेन तेवटेन जालें आसतलें, बट दीस इज नॉट अ हनीमून पिरियड. तो मागीर फर्स्ट टायम बी तो हनीमून पिरियड आसता. कंटिन्यू जाता तेन्ना ताका हनीमून पिरियड म्हणप शक्य ना. तरी तुमी म्हणटात की तुमी सरकाराक 6 म्हयने बी दिता म्हणून. हावेवर आतां हें ज्या रितीन सरकार सुरू जालां, वॉट डू यू फील? आय थिंक जेन्ना सरकार फर्स्ट घडोवपाकूच जेन्ना इतलो टायम लागलो, आय मीन पीपल मिडिया इज टू काँग्रेस सदां सॉफ्ट टार्गेट जाता. आमचो CLP लिडर फायनलायज जावना म्हणून तुम्ही तांच्या उपरांतूच केलो. नो बट देन सी तांचे कडेन नंबर्स आशिल्ले. दे हॅड 20 प्लस दे हॅड इंडिपेंडंट सपोर्ट प्लस दे हॅड सम पार्टी वीच एक्चुअली क्रिएटेड अ रॉंग नरेटिव्ह अगेन्स्ट देम बिफोर इलेक्शन. पोस्ट रिजल्ट दे वेंट विथ देम. सो when they had numbers, I think they had done about 4-5 trips to Delhi just to choose their leader. I mean, their state president also had to make rounds. So Sadas they used to soft target Congress, saying Congress is a party which is controlled at center, Delhi High Command. What is BJP today? BJP is not a Goa regional party anymore. BJP is controlled by High Command in Delhi. So तांचे सुरवातूच चुकल्या. Then you see a minister, I mean chief minister appoints some dean, and overnight the minister puts a stay. So all these, then their minister has gone on record saying actually it is an insult to all the Goans. I mean महागाई जो आज वाढला, I mean the fuel prices which are going up. I mean, see the arrogancy level. I mean, some reporter asked him about the inflation of fuel prices. He said, petrol 100 कितें 200 रुपये पावलेल्या लोकांक कितें फरक पडटा. People should shift to electric vehicles. But then that guy holding portfolio, I mean, as a minister, should not make such statements. I mean, electric vehicles घेवपाक, see, first of all, as economy is in dire straits, people don't have money. Industry ना. आणि तातून तूं सांगता की शिफ्ट फ्रॉम, इफ यू कांट अफोर्ड, शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हेकल. ना इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आर 3 times more costlier than conventional petrol and diesel cars. So, and he is saying that government is giving subsidy. I want to ask him, let him come on record and tell की आज मेरेन एक गाडीक तांणी सबसिडी दिल्या. Okay, what infrastructure? फाल्यां गाडी घेतली इलेक्ट्रिक, can we charge? Does government have infrastructure? So, I think this government 2.0, what they call, I mean, if you see from day one, this government is not for common people. I mean, गोयच्या जनतेक म्हाका दिसना ते आसा ते. आनी आतां लेटली आतां न्यू चल्ला टॉपिक, सम आधार कार्ड फॉर लायक पयलीं ओरिजीन ऑफ गोवाचे, आय मीन मनशाची आयडेंटिटी इज बाय आधार कार्ड. सो नाव न्यू दे हॅव स्टार्टेड ऑफ सम टायगर बींग given Aadhaar. Yeah, so I mean